Үтөкөннен мен атым Дария, биге Васильевтар жекерген болабыт. Бу 2-нче үрбе бир халлакка Дальневосточный ипотеканан участок унна ыламмыт же туттардыбыт. Биге Сергей строй компанияны талбыт. Бастан таларбытыгар аттан үксүн Инстаграмга көрбүппүт, кайдак жерлери туппуттарын, онна консультацияга барахжыппыт. Онна барахжан ол сөбүләйппит агай, биле разаманның бир тоха кирбиппит кепсетиге. Онна тохтарын көрдөрбүттер шөйден, биле тутулла жара объекттарын баран көрбүппүт. Онна сөбүләймет бу Сергей строй талбыппыт. Онна 3 неделегер бу жейтен тоттулар. Бене хәттәдә тогыстак же, биредәстәк. Сергей строй компанияга бие сөбүләйп биттен, атын коллектив тарабары эдер жаннар түргәмәйдек бир опсайтылы булбыппыт. Онна кален көрөлләре, материал калере түргән. Олиһен буллагына биге макталбытын жердебит Сергей строй компания директорга Игорь Игоревичка, онна бары коллективка.